Jel vi smatrate da je Scorsese, oni koji znaju ko Scorsese, da je kultni redatelj? Je? Da? I ko drugi? Da, ok. Što? Što znači kultni redatelj? To ti znači da svi njegovi propadaju filmovi, ali naknadno postanu poznati, zato jer mala šačica ljudi je shvatila da to valja, pa onda se popelo na vrijednosti. Onda ne. Jeste vi promijenili isto mišljenje ili? Aha, ostaje na da ili promijenila mišljenje na ne? Ok, opa. Aha, koji je to? To je to, cult following. Da, ta ekipa koja je skužila da to valja, to je cult following. Ne mora. Nego kao ono... ok. Znači ovako. Trebam krenuti s ovim. Znači, rijetki njegovi filmovi su doživjeli uspjeh, a više od pola filmografije je doživjelo neuspjeh. Njegova montažerka, Thelma Schoonmaker, ona je rekla da je trebalo za Raging Bull skoro 10 godina da ga se prizna uopće kao film. 10 godina. I često je tako sa njegovim filmovima. Znači, često njegovi filmovi trebaju 10 godina da se prizna kao film. Sad, zašto je to? Zašto ljudima treba toliko dugo da shvate kada gledaju vrhunski film, da je to vrhunski film? Je li to neka vrsta skepticizma, kao ono tipa, a ne znam, meni se ne sviđa tema, ili meni taj lik nije baš nešto, ili koja je svrha, zašto ljudi ne shvaćaju? Tipa Raging Bull, izašlo 80 neke, 10 godina je trajalo, 90, right? U međuvremenu u tih 10 godina on je napravio 10 drugih filmova, koji svako od njih jednako nije uspješan kao Raging Bull. I sada opet 10 godina i sad smo mi na 2000. I još uvijek nismo shvatili da taj lik radi filmove koji valjaju, nego opet čekamo 10 godina da dođe ljudima do glave da to valja. Kao, što je tu? Zašto? Zašto se to događa? Znači, kako je proces Martin Scorseseova prihvaćanja filmova? On napravi film i onda je kritika neodlučna. Kao, vidio sam bolje. A onda ima drugi koji ono kao, ovo tu, ne znam, brate, kao, nije sad ovo Clint Eastwood, nije ovo Akira Kurosawa, ne znam. I sada, zato su oni podijeljeni, to vodi do toga da ljudi ne idu u kino. Njegovi filmovi redom propadaju, jedan za drugim. Nakon toga, nakon 10 godina, kao što rekla Teresa Schoonmaker, otkrije se na nekom VHS-u, DVD-u, Blu-rayu, streaming servisu, da to ipak je film koji valja. I jedan put se počne pričati, onaj film, on ti je super, on valja zapravo, i onda ga hvale. On je zapravo vrhunski, on je bolji od ovoga, i on je veći od ovoga, on je ovakav i onakav, i zato se toliko puno priča o tome, počnu pisati u knjigama o tome. I sada, kada si napisao određene članke u knjigama, kada si napisao cijelu knjigu o određenom filmu, naravno da postane ogroman klasik. Kada postane klasik, ljudi su već prihvatili, to je ipak vrhunski redatelj, i onda ga uzimaju kao uzor i inspiraciju za svoje naredne projekte. Ono što je tužno, da ovaj proces nije prošao jedan film, nego 20 njegovih filmova. I još danas nisu naučili ništa od toga. On je bio nominiran za 10 filmova, i nominiran kao najbolji redatelj za 10 filmova Oscar, i dobija samo za Departed. I sada, nemojte me krivo razumjeti, ne mora on za svaki film koji je ikad napravio dobiti Oscara, to me nije briga. Stvarno me nije briga. Niti ne treba dobiti. Nego je poanta što ogromno znanje koje imamo o njemu, zato je ajmo reći sada jedno od Killers of Flower Moon 2024. Mi danas imamo ogromno znanje o njemu jer on je 50 i nešto godina u biznisu.
i još uvijek nas nije volja niti briga o njemu. Taj lik je 81 godinu star. Nema ni jedan prosječan film, svi su izvanredni, bla bla. On je 81 godinu star i on je rekao da Akira Kurosawa, kad je bio 83, otvorio mu se zato jer toliko godina je živ, toliko iskustva ima, toliko znanja prikuplja, da odjedanput može raditi filmove koje on nikad nije sanja da može raditi. I sad Scorsese je rekao, ja sada sa 81 godinu, ja sam sada otkrio nemoguću količinu mogućnosti što mogu napraviti film, ali sam prestar. Znači, cijelu njegovu karijeru, koliko god on filmova radio, ništa nije prihvaćeno, priznato, naknadno sve prihvaćeno, priznato i bude wow, a sad prestar stari, sve je gotovo. I ko je kriv? Mi. Jer mi ne kužimo kada gledamo, ovo je fucking remek djelo. Stvar je u nama. Ne u kritičarima, briga kritičare. Kritičare napiše svoje, mi ne moramo reagirati na kritičare. Mi od nas trebamo ići. I sada ja smatram da je on zaslužio puno veću pažnju. Puno više pričanja. Puno više konverzacija oko njega i tako dalje. Zato je lik je stvarno zaslužio. On je Hitchcock i Kubrick u jednome i lik je živ i još uvijek radi filmove i još uvijek ne želi stati raditi filmove. Kao ono, to je sada, it's happening now. Tako da mi je čudno da ljudi Martin Scorsese kompletno odbacuju.